Pacho, my question, Mamma de Bedam, and say, and so be die a ho. Ah, your friends want to say, Pacho, you're fleeing in mind. Now, a PC say, Crumo do be any say, a man for taco shit. Inti, nano ya wadan. Ana yanko baby, minimum ya kumaba kwa udimechi. Ane mami nu, ane ye say, ye quack of him. Ye soon so ane ye quackoshino. Now, Madin can't coshi. I hear for a crochet, yeah. Pacho, committee chairman. Committee chair, my friend is saying, Pacho, a friend blower say. Or crochet soon be. Pacho, soon not the intimate and say I'm going soon. Pacho, or more at the pumping machine. Or more Dawson to your more chin soon to go. Not can I'm no more you. Just a number soon, Mupa. Pacho, okay. Pacho and tea no Madin can't quack into Yawa down on the MCA say ye quack of him. Inti ye kwaye no ye wo ha na blab ye friend Ghana boy ana ba ko nso di black key omo ba ho don ba ho no ye de adamfo ne Ghana boy black key de mi head an kasa na hoda inti oba ho no no ye flare no ana o si hwan na si ye nhwe ne si nsu ni kra de ye wi na ye kikam ti ye ba na o si ye nyai ana minua kuma na o kam no ka se Ghana ni so nukra de mpanimfo na di nka abahwi o into oka asa no ana wo ye se sa ene twen into ka on twen no na oyi fun afle obi se masa na anu asem na me no ka ye no mabetu nkrofo bi ewum into ha woni akro ni bisa se eye hwan ntina wo bo mimidin ana me se na mu a wo si ye film na se midin na wo bone into efli nso anim ebe duru nkonkon so nti ya nam no kakra na ayenya no negu nsuo na ja amumu begina ho nti e ho na wo Ghana boy ukula idwaboto wo sha ase wo sisa Ghana boy no wona ti hey pacho I want it okay wo sha ase wo sisa enam no wom agu ana si e ka ase eno yo ma si ni yo ba na ene ne koye ne baako e ka ase Ghana boy na nam do pa aka ne ma obi nti wo kan na nde wa ankasa ana minua aketwa no bekoto ho sesa enam no egu bucket nim to sesa wie ye no osole ya ode ko no ana black key no eso rubber nim oso rubber nim so me enko na mzi na se musi enya ye ja na ne me enko enti ma minua ne twen rubber no ama rubber no ne nsa ne tui ana o black key no o pim minua ne bo ho enti o pim minua ne bo ho no mo so na anya mo size ni mo aye betim ne obi akọ nti ho ye ko ye se na we de musi enya ye ja ya e de ne ntokwa nti u black no fa shovel ya da ho ana Ghana boy so mimi class kan ne ho no onim se ye be ko de a mimi de na sa enimitinim nti mimi se kan ne kura mo so to e ya ne nko peso twefa me se be mi de na minim se ntokwa bi beba nti mi ja se kan ne mu e de ma no de bla mi ja se kan ne mu de ma no ana ye kikri se minua no ba ko ne pim ni minua no hwe ho no ma minua no sole bai ama oto she no so ba ko no pim minua ne di de sei ka cho ye friend blacky okay ama oto she minua no so etim ni kon wo fo mo ma minua ne kikam so mia no enu akire no me ye se me koso ama Ghana boy peja ase kan no bete no de opeja ye no we se jai ana blacky no sa be fa shavu ana da ho into osabe fa shavu no opeja ya nkodi bo minua no ma minua ni dwane enti ho na me so me kopia blacky no ana oto she me so wo fom ho wo mo so nya de se betim no ma ko nti black ko oto she me so wo fom ho no minua ni ye se ko no omia me ko na me tiatiem aje okumi nti e ma na no mo ho ni nyina tiatiem enti e kwa no nsuso ho ye lolo kwan ye twem ko raso nti no obi e nam kwan nim satam no enti eno no na minua ne ye se mitietem su okumi no ye se wo ba me so to ye so ba na wo Ghana boy se wo a unima wo be ko so no metwa ase kan wo so na ase kan ni kula wo e ya wo pali enti minua ne ye se wo ba so no wo de se kan ni gu minua ne so ena ma minua no edwane ye na ma no momom ka ho no ebe pia bla ni film so enti abla obe pia bla ni film so me sole ya no sa to che me na sa tam ne de na ntokwa no ano nye din enti emaye ye se ye be sole akobet no omo maye kwan se mi no obeja amia Ghana boy momu de
entokwa no he dan ko bi se me no onu krase kan se wa bekoso obetwa nti se me na blackie ni beja me Ghana boy de on kontokwa ni bi ogina ncha se wa bekwa ko pata no so de sika ni bitwa ene so onu kra na asem kra enti blackie no ana ntokwa ni nyina wo enti ema wosa akoto hye me nuan so afrom ti no peso ka me nuan ti me nuan tietie bo wo be ka me na me so atam ne de menye ho ati gina ho ba bi nti me de no ye me nuan na me nsumi ntimi nyina ho ana me sa akọ ho enti e ho no ye kikiri ne ne e bo de o mo bo ye pa me edi na no me nsa na me ntimi kra mpeja nko so si o mo bo ye enti e bla o mo bo ya sa no Ghana boy ne sa flare ni kromfo ni bi o mo wokula o se wo mo mla enti ni ahu se ho ne de do o mo ye ndi o mu nya yo mekuyan afi akwani mu no na blackie no tibia se enipa no na asesa like oye ni bibia sa aboa se obi a wahu sa aboa be chi nipa da no wo pese o chi nipa we no sa na blackie no duru ba bi na ne suben aye enti e ma Ghana boy yi na adwen se ko be pata blackie no be sa tam na enye yi opata blackie na enye yi na wa ya afi de referee na no gina ho e de seka na gina so bi obepata bi twa ne seka no afi de no apeso pata blackie no me pa cho an okay enti na ni na se mai na ni sa bua wa ye han na wa ye ni nsan se enti oba na numu a no pese wotochi wa no pese o ka o minim enti e ma ye kikiri sa enti ni ehu se ya hwe yi a o mekum ba akondi de be an se ye nyina ye bedwane ye gi ehu fli wo mo nsema ye bedwane enti Ghana boy no etwe si no eya se wo kwa akopata ntokwa no ma Ghana boy o twe shavu na ekura wo sei e de wo ne na so ne sire ya me ka se ni sire na hunu se si e na me ba si no yo ba me pa cho na Ghana boy yo te de shavu no wo ba me pa cho e wo ho se si e mini phone ka mi twa ba ana me ba epu imu epu aye besim no anya afe no hye o ma me achi wo twe akra ne to twene Ghana boy ema entuma na echechira akra no yeja no ade echi ye ne yekofa antuma no enti eba asa no na aye se de be nse o masesa nkra no ye nya kwan aye bedwane enti ebra ye nya akwan no si de otongulam oba na no twe sabo no ewo no otongulam ema me nso me tito atechem aya mi dwane wo mu gina nsuo na eja se enti ye fa chire sei na nke yakọ enti mi kotito ateche ni mu na mi twa kakra no na me oba no so ka ho no so abetwa na afi aka mi nua kuma na odi machi no bibi enti ho ana ono nso ye se wo oba betwa de ehu ya se blackie no aye ngawo no wa hula gina nsuo ni waye de yi waye ngawo like wo aya etisa abo bi openi party na sa no wo so waye de yi David yo ya na just mo waye ngawo wo no na me pese mi wa che no wo chi nipa no enti ebra ko aya sa no minua no etisi mzum wo no so je fast echesi minua no echi no afro nim a wodi ni nu afro nim afro obi anso nim se afro wo nsuo ma utietie mu asesi ensuo be ba betam enti ebra ko afro no wom no ye tietie mu sa ne nsuo ni sa betam enti wo chi minua na wodi ni nu afro nim ho me kra na minim se kan eda me nchen esan se o mo ba pam ye no ya sole ayeko se wodi ni nu afro nim a minua no ple no na se kan na ekura mi minua no enu mom ana na ewo ho enti na mi ntimi hwe ne se won ku minua no ana se me mla fie me ba mane me ba na minua na wu enti e ma me tam se kan no e de bo no enti e ba me tam se kan wo de se kan no etwa no ana de bo no me pa cha me de bo no be etwa ide enti ebla utie ye de bo no sekai utie sekai okaso de sekai bo bia ye de nchemu na de abono but se okaso de twa no de na ya no what the boy anadi try me pacho mi try me di twa no udi emoja bai me pacho an udi twa ne he me pacho no de mahu wesan se me to ye na se si e no eso apra no wo mu ka jo se he na di try o si tine ho okay enti emla ade ni twa no de meti answer still na okay pensuo bi nom o de sika na twa no sa bri moja ba ta sekai no udi twa ni trim anade ni chemu na bo no pacho mi di twa no udi atwa no se de odi sekai twa no we pacho yeso da hospital wanya ate ho nkomo me pacho amate se so praka se pa
eno de me fa mani nko hu de MC papa bi a wapura no mo fa no funyin ne ntoso ma me say you no a wonie e pa che an yo no ti udi twa no mo ma so no wa hu no e pa che an no wono a e pa che uji tum so na de twa no e pa che wono e asemu ti na o tire mu say na o say o mia wo nua no wa afro ni wa chi mi nua na enu nsuom afro obia nso nim say nsuo de o se fli ma afro mu a esi a nsuo no be sa betem enti no achi mi nua no e ba se nyina e dwane tinimi de no ma nya kwan a enka me ko be wo chi mi nua no enu nsuo afro nim enti anu na me hwese na me ntimi ma fie eble kwa unu nua ko ba bi obi achi ni ikuni sa ande na me ntimi ma fie enti anu na ma ase kan na ekula mi nua na me eda ho no me tam de ball no etwa no ti sa ase kan na de twa no de na nye wo de no na wo de na kodi Ghana boy ho pacho na me de no Ghana boy ho pacho na wo de onya no so ye wo nua no de pacho no ye mi nua no se kan asemu wo di twa no ewie ye na wo te se akoban sa no wa pa akira kwa akohwe no me pacho e ba sa no ye ba fie ti e ba e no ma me bla me ka ti de me bla e ma odi koto ho assembly ma yen to odi koto na abu animu no ya ante ho hwe enti anwumele no ana ye me kura na tam ko na abobe 9 to 10 ana meeting program ya ana obi be ka ti de me say enipa bi titete ye moluba no ho so so ye moluba na atwa ye ho ahia be fa kwa motie no be ayete no enipa bi titete moluba nim upra na chiri no me pa acho an okay ye ni kromfo ye isrim se bi isrimfo omo wo ho no omo titete moluba nim na me nsumandi nkan nya hente se mai bi wo ha nko no kra de menini ni asem wo si wa mi dada ye friend no say ye friend no Robert yetio aha enti ye ti so omo titete moluba enti no omo titete moluba de be an se ene ye nkonko da ho enti e ma ye fili ho enti e fili ho no ne ye call committee chama ye bla se no me ne me bla mu nyina ne call an ye call ne ye se obi aba be ka kire se asumasi eye ba ku bia ye friend fuseni but one day oba ho be deny se enye wono a omo titete moluba nim ana obi sa ade ne ye kire ase nti ayi no bla se ne ka kire me se satam na wo chi mi nua na no wo kunu no ada na ma mafie ambese ankobo police for amane ana me ka kire ne se satam ne de se nka mi ba fie ankoku mi nua no nti se ntimi bizan se nka mi ba fie be bo police for na amane ana me koye na nka ku mi nua na nka police for no mbetimi akonyane na me ka sa kire committee chairman no wa nyima no enti ma di tobe ase na sa no mamu am bebele wo kronim ti ase kasa ba kronim na omutete modiem hodie no omutete hwaje me pa cho police ni a omde ne ba so omba chimi ye according to ono a oba ha se sie wo se Ghana boy aka chense nko omu betwe ja to ba bia yetinim umba shi ho me pa cho an enso enkula be se 7 wo fie wa nkula no sa se me omu ni mo hwe tika okura no mo ni wanya akomu ni unya me pa cho an te kwa bi so no ko mba shi fie no dia ye ne kwa so yes sir me pa cho aponchi bi ehun sensem so odwai bi hun sensem omso de seka twa aponchi bi eno so asa aponchi wa odwa no kra de man hye dana hwese mi gina hoi ma ye afuo 2 acres match ya ye bewura mu na afe me pa cho ene ye to banche pan so mini banche wan kura wafuo ni emu anawe me pa cho wan ema bla no ye friend Zakali na afuo ben ye babia ma afuo ho na ni fie ben ama ma bo amane ye me mo amane kro mo be 20 mitimi ye aduane si ho me ye adwuma kakra na me yase ma bele me kwa kodi dia me ko na mo anawe mitimi ba na wode emwa no abebu bo mafuo na no ema da krokra de mi bufu ma me sane emwa no ema omu kofie wono awo yare bla Zakari no yare ema atrosu meble ntide no we ye pesi ye me ko na banchi kakra na aka won o ma sa beguma enwan be 20 ene mponche o mu sa gum ene ho me to se kan no na me de me kura ma hu se akopla ni sei na de da bia hu
me pa cho odwan de me kanya me so ase ma hu sa ko plan se na nipa de hu me pa cho nipa de ne de se no community ma me hu se me de bon na koma se omowe onwoma no obo committee for na mane bo assembly ma mane me pa cho mine de wo kula enti mama dwum se me bo committee for mane be bla na ankasa de me mo na mane almost be 20 times ya ono awudi adanse e ma me be fie kula me be ka se ade a zakali mu ane yeme no e wotia ho de obi anso nim se na so din de say Kofi boga se si asika ya wotutu nyina wotu amujaba ogitum so ya ade na wanya ade pa cho ende ma anya ade okay pensu bi no why Ghana boy me mo akwaba tino huye oh kafra transe okay 3 bar center or 3 cocoa capsules cocoa master or the abegwa so or for yen konne kope cocoa dru entue cocoa na se efri se cocoa no edi ni panya papa cocoa na papa to wan hwe kura no a edwumi ma won transimpo no aye adwuma cocoa ha adwene enipa bia da wudi ko wudi ka hu se cocoa no dru ba bia ebi wo so wo posa wani so yusu dru ba bi so yem atim cocoa no na eyesa or for dware wi na honam ye ohene cocoa eno ti se betu atu ase pa da 3 cocoa capsules Coco Master 3 bar center ni nu papa wo dia bedwa so a amanfo atu aguso no ye ko ne ko pebinto kolinaka ba danie ba mister ba happy dank okwa obenya bi ato 0546107107 0546107107 burukutu ya bema nso so eye burukutu na sa burukutu no akakadu aye muma no enya asem keto akra enuti odofo burukutu no ayiyo ne abadinto no oduru ba bia aponto no burukutu yebehia bi pa Food and Drug Authority or the stamp na sisu timayam se burukutu no wama hokwan ba bia ton pub bia no yetu sa ton sa bia no okwa burukutu no obenya bi atopemfo no bi unimfie du nwotwefo asem enkoso burukutu ya bema nsuo akakado no omafo kire se onu burukutu no timi di pa bowe de ma adentia efri se burukutu no utimi etwetwefufu no bankuni nkuruma nyina efa ekokama ba 0244620294 0244620294 yakope burukutu bema nsuo prekasa pada no booster dropper or for the biametaka cho say COVID-19 by na prekase pada PPP no eba ye dia kabeboa pa ma dodo bia ohwere nkwa no ka ankwa band sa kabema kwamwo na ye de kutia yade no ho ye dini ye papa or for duru bia akoma no emu ye kura o duru bia otimu say unas tatai mujahwe no anemia no so koso oba pemfo pebi no mate say de be ma nyoma konkai cholesterol na duyam edem yes sade no ye no brukutu ye no preka ni bi na entumi ema sade na ataye yam nyina no ni nyina entumi go sugar level no nye sa ena pressure no so ejina so pa obo Herbal and Medical Research Center omo ena de preka se pada e de abadwa so odofo yekope bi ebebo yi papa 0249761508 0249761508 Dank Herbal Complex odofo yeko ahotofi nyekotu yade ase yetu yade ase amamfo amemo piafo yetu yade ase ametumi akwa edwuma so dia na Dank Herbal Complex patch number 2 on City Life High School no ena ebe ho pe odofo yekotu yade ase ewo Dank wo na odo yade ko Dank wa untumi ensign emfa emafida or the Dank Fighto Keno abadwa so sa ena Dank stroke no or the Dank Proken Herbal no enso abadwa so nipa ko a efidia hodo pi ena Dank odidi ni dwuma yakọ ne kotu yade ase 0266593330 0266593330 na yekotu yade ase yenyima no biem 0266593330 yenhyane so ewo sa akwa ne so ahotofi Dank Herbal Complex akwantu semina Express Group emobi news kani debi emobi enkwaji usikani emobi fa chenchana na ne wasokwa wodi usika no fake visa no de bema wo nanso Express Group die owudi kese pa owuni ho ani mu ase Canada na abeko US na UK na Switzerland
na person kwa na Germany broni krom ben untumi emfa wonko Express Group na make for na dia ma ye kosua dia so a wo ho akade pii no a Express Group say Kumasi awo ha akratema East Legon takwa di sunyane tamale bibie ni yebehu Express Group ewo ha 0249000448 0249000448 Express Group of Rao na wakontu seminar no yemfa nkodano na nyoma enkonkai emfa emma kede yakon akoyanim Ghana boy ewo ha sabre no boga akana seminar no tokwano so efa Ghana boy ho ono na no mo kontokwa no kura seka gina ho no kopata o se da odi refuse wo ye de yo mu yi fish na mu twitwa mo ho sekai Ghana boy me mo akwa aba ya ja ba bibia boko de adom no panyin fada wo ho ye ntokwa no sie na ho o menim pa unimu menim wa wanim ne sie ai me amanim na ntokwa no sie twaye na ye ne semester ba clinic nkotwetwe komomra sesia Ghana boy wo ha na chese the only ha no na da hospital no yeah okay pani wo se ntokwa no sie nyina na wo ho wai nyame tuminti na me wo ntokwa no na wo ka ho ana se na wo de wo hwebi da bi na me ka ho ase ye mienu yetie wai we ya mamba mpa kakra auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ami me da yuase wo ye ne pa ma anakure enda wonim me sabe we ayi me ne ketwa nso no bebia me te no nso no eda hodo miansa so aya na we so ya ye tukura no ye chakese we wi a we ne yesa so first one ebiduka ko hwi nsuo no na ye de no ko himfi so me friend na omo hwe ye no ni mo di ka ba ko no friend na friend tumfo we kura wane no we wa no kura ase be ne ko himfi no na se ye nchi ntum so faka no so oh we ye nia watum hu se ha ne ye no na obahwe ne de wa pa cha no mma no ko so ade chi no the 3 days na foforo asa ko hobim asa ko hwi se omu no me ko duro no boy ne pa cha wa ha hwa mankasa so the following second day eno no ya wada we ya me ko tu me niamoy enso na me makokrum na me yira ase na sabe na me yire nyim na chese wo kiremu de ensuo no ya hodo me ensa na mo sade ye mo eye so tene okay so e was say we twa we ase so no e pembre e twase we mo sa we na wi a ya ye to ya wo sa we so we last one na enwe no ena I say omugina mo no so me kokrum ase na wo kamere na nka me kwatintuma be bia oba de wa ne tua so me koy na black ye me bra wasa ware me ne ba ya fa se nyina konkomafo wo ware me ne ba so me ba na fra black oh black we re yon kono ko jame kura menim se omo hwensu so me ba duro nso no ye fra ne mam me ba duro a amete se de paw na mten hey mam hio na nso ne enu metem sa no meti se still a na ekoso ena me black no e de wura so ya wura ha no ya ka duro na enya ntokosam me ka duro boka no anka bibi wono ne ne ba akobi ne friend bibi no Ghana boy ya bu pa oba kuro ya bu pa but empanyfo hwin so so am dey ya bu pa they respect yes they respect me okay so ya bu pa ya mpese ya na obanya kasa na empanyfo hwe na bisa ya nkwala na mse no me num ntra na meka so me phone efre na sabe na ahono odukuru no na okodi nkran na chairman ho so me frɛ chairman no ebona man say asema se biem na masabatu omu nso mu to asini aso ne henfo me boboga ene bibi ne yire mu ene wo mu ofa seketo bi ka ho na nanim wo mu ma frɛ na bona mane so me na kasa no we nanim wote say me say nana so me kasa nana no wote na nana say okay mate enda fa ade bi bayre ebe ye example enkyere se mu ano o mu wanso so me ye say me yin nam no bakwa yere ediko omo nko na tai ebehwe nam ebehwe nso no yinam ana se amanfo ta behwe yinam no oh me de mahu second third but omo no okwadura na no kasa no okwaduru okotuna na no kasa no kura kwa emma de obaye bia na ojai yese committee chairman abehwe nso no oh me hu se committee chairman ahwenso me hu se wa ahwenso because me no de matu mu no nipa be dem fan say
we can what 10 times no what I say so we mun na last one na me yere ehu mu so me hu mu me kasa no so and the sport na I say me yes em batam na no na bibi ni dimirika e di bucket so obasan nam ne yere egum en na me gi bucket no etukuni so me gi bucket etukuni no en na wo so ko fa bucket no still no de ba so na black so ba gi bucket no etukuni so bibi ko ta bucket na ono black yere edibom so black ni edi bibi ni chefum me da sabi you say anakure ba ko pe wo de ni chefum no na we afiri so mu edi mirika kura sekan wo kura sekan no me de me sa we na so sekan no wo chinchin wa antimi na oja sekan no ma wo mu nyina ma fa me ya me kura sekan wo mu nyina na ne yire mu akoto ago black so eti de di kan no na wo de sekan no ba na wo gye na me gye okay so me gye no ma fa sekan na chobia secondly so ayesa na wo mu nyina tigo black so black so re no sa se boga we na wo di boga na sa tu fom so na bibi no sa ko tom sofo so wo di ba hwi black trim na bi de me nsa we esa gye sofi no so me gye sofi no kai say me na minim se sika ba ko ren aka so mo so we ni wo mu di esabi wo mu di mrika ase wo mu ko no mu sane so mu so mu sane so na black ese sound mo no on se me moto aprame musician ba ko pe moto aprame ma se ma lose ara se ya mpase oje sika no na wo se akonya ho se wo patanto kwanzo na ugina ho bi me pata because na me no me ni you say o kana ko ye me no na me pigya sika ne se ne we so fe no me pigya se a kama pigya se ko mu nyina touch black no ko mboko no onso mba no ese nkola se omuchi anyway no a wodi ba ko chef no mu nyina ko so me so no sabi me comfort na me say musician manante ache so me timi njino na matam sika we are comfort me comfort say musician and you musician film oh musician that I'm there because I know na me use me call music that was 209 me call ye kasa ya pass moje akoda bi to atechiri obi kasa akura na kese nipa no de waka no no nsuo ne bedi mra me kuramba bako 7 eto man tia akoda na to na atwa techiri wallahi tallahi illa na amane hunu ama hunu ene nsuo ene adua atwesem chese me ji obi ba etokuni bebia na me furuka akura ma ndurufie na Ghana boy aden one patent to kwana man ko duru bunum sa na se ka twetwa ne moja pisa mba chote me pattern on se me pry me recommend me to so we mu no di mrika esanso no so black di mrika e ko mu so no na we tam se kan boga tam se kan wo ye be ma bra so wo se afro no otim na onu boga no afro se wo fresh so na ja no do se kan man sa no de ja ho so luckily that boys be mu ye fist fan bi ho so boys ne ba se o ba chem okura ho so mu wo fie no mu frame na men black ni kwa no so ho na mu frame se boy mamba o ma ku black o wafa black di woy mo jane de p ya wo be 7 na tin di black se black baby order no uhum black a uhum mo bo uhum black a obati ni so be ma pa wo kura ne yire ento na afo uhum di akwa di ye black a obati ni so ento kwa no koso no se dru baby no wo kura ye wa adwen so be pata di kan de na mpeso be pata timi batam se ni ya ye den no na ye so be pata so kura na patem pata se na black utimi ye se tu so be da bi wakase watimi ye se no na ye mesere you see ni pase ne ni achi a o chia panche good morning tama panche ni be sore no ho se o chia panche o se oni ati berberebe a o chia panche ma chi o tama panche ni be sore no ho se o chia panche ma chi so you see mo na kure yere ade ma ye makofa we yiri abakase Ghana bo kofa Ghana mafa simple na pa cho ba na ba pa cho na pa na wo pete kasete no di ba kana otwa nkotopo you see ente ya wu bebrebe no Ghana boy what the shovel no si na so oba na so me the surface bi na so nyankopon kure tese ma de anchimi ena so anase you say ewiem ndua ye juma na me the surface anase mimi di obi batukunia nyankopon tese ampa andabe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena suma meteso wo hampa anase so na wo twa black mu jade gum wo hampa na me jubi batukunia man so na ma de anchimi me fura man ndurufi so you say no nipa mimi kana boy no afa manante o so me matu ase be bintia mabaka kura so wo mu ye be bia me hwia mu Ghana boy na ugina ho na me gina ho to kwan de wagye tumi wiase nya ni se na ugina ho yes na me gina ho eno ho adanse die na odie yes eduru ba bi no blacky ka wode we nwia no eti shirt chini mu na ma ba wanduru so ni mu kura wo mu nyina wura na se so blacky no wo mu no di wasin so no na blacky di mrika no
o answer wo nyina tugu no sana no boafo so dem reka kwano na afra no wotem wotem afra no mo na we say bra o tam sika no bra no the man say ga wo man me kura wo man wo twan sa me say wo yere wo de bon no ofa no bra ka hwia say do woi o go fa ko duru he moja enye enenkoa ni anadwo yes utie me utie pa enye ene pe esi yes afra say epesi ta hwe nsuo no oh nsuo ne de last year no o mo hwira anadwo me hu no efri se me manya no tie se enam wo nsuo nim enti o mo ta hwe eyi nam na wonte ho panim sem panifo bi ahwe eyi nam ne bi pen me de sabi obi se panyin bi ahia de mbatemate ase aka bibi kakra ne se mpanyufo no muto no wo mo ka na kure a obi ba sabi mi pepeni ntema betena ho ya twome mi asekan commentate to me take action ohini to me take action na ke do twome sekan sa de ma bada che wo ka se panyin hiri me se me for so because the ntema force no me hu se panyin na yempe kom teacher man ni yes me hu se panyin na ahwensu se si ya wo se wo hene no enka no kure ho me say the whole of community or assembly obi enka no because obi ka na kure ya che obi ti no da bi de wo kan na me ka bi o yes wo si ho no de no kure nya adwuma ya adwuma wo hene enka no kure community obi enka na kure ne assembly member nyina enka obi enka na ko mu ka na kure a o mu twa amenia ne ti no ko mu anka se na di boy we e di ne ba ko police station say ya hu se mu se kure ya de sabi ya ba paade ya mbachuma asan okay what I say so the time ka say me yo mo bad there okay ya hwe na ya kope committee chairman ya kope committee chairman ne no entwetwe ogina so no okay hello pani empom te say hello wo hwanie to binya na wo no unwa ne hwan ai boga no no okay empom committee chairman hello ma me otemeka me tonka yo obapa asamo a eda ya proso a yetu ne sre eni abasa e wo SOMPA TV ne se yesi nsuo bi wo ho empempi no epesi a omokohwe eyi mu nam wate ho pani sempen me ba chawai mame na ote ho pani sem no afibia no ekoso de ba na mo na matu afa ho me ba chaw de tiane se ekoso ba hu omo koye no omo ya na anajo nso asam so de ente se ewia de no aka se de makotu ni pan se wo ya de we sei etime kwa akoche no se ewia de a ye ya ka che omo se ye hwe ha unya kwa hwe ni eche wa ye bebo ka nam se ni ti no omo hwe na ewia ne ko hu omo eto omo ya na anajo nso de unjiri nkote ulam se kwa kopo bi a o hwe enti de tie no mama ti akoba ne sa enam omu yie no omu de ko omu afiafiem ne kodi anaso omu bi ko dwa so ekoton me ba cho so omu de ko dwa o so omu de ko omu afiem omu de me wan se so makohwe eti obu a o de ko ne fie kodi eti so omu de be ko dwa so de me pa cho adawroma ninim so far no seka ekodwa so de a se ne de ko ton no betumi akwakobusa no kusa se unya anam no wo hen sa na te de a ubenya sauce no mo mkɔhwe nsuo no ejo so asam ne de me pa cho adawroma because minima na yetro ende minim me pa cho a okay na sai ya se mrantie bi akwakohwe nsuo no amanam so amaseka twitwa bi aba bi da hasibiti wate ho asem me ba cho ai mate anama obe na motu afa ho me da se me ba cho de atiene se me ye djuma wa bonten me ye stock akra wa bonten eti me to no ye me hu ya sabobo ya be retwam kwansima no obi tim ne moje pam no eti me kwa na me fi se bia abobo ya na akonya accident ana ama enipa ne pra eti me to na me hu se boga na oto no oni aba kwehwe ni nyama e ba me nchen no so na bo ni nyam no kwa hwe o mo kwa ye no wo ma kwa ni Ghana boy ma kwa ma Ghana boy ajimi ni ana ba keto no apena twini wiram
ama o mako fa nti me ba be bo amane ba sika ntwa sam de romanka eto obeka che na so okay mate because you ntiri nche ba kwa no asem na wunya ba akode eto obeka na mka che so okay mate eti mepe wo mo na me no maka sa ne nkwankwa atande fa so e bae eti na madu no ama Ghana boy nkwafo no so ba me ase se asele si on black na no me chance sakan no dabo ye no no me ko no na bo na ni chance sakan ana nti ana nti na mo je tuni se mi mo je me se accident na si ana sa asem na ba eto ba na me ya sa se mo re me nkwa mi ti nyele anyi ntra so eti na no so ifra ka bebra efia da no eto ba na ba na amanye ni afra wo mu nyina na e kwa so a ma sa asem ni si ya na ja ye no maka ano me ya le sa etina na ba fia da na nwumere no ana me kwa ntina na asem se na si promu a nje se ya na mo be ni to afa ho ana na ka je me se o be na ma se se asem no e o police station na ono police fa se mo ntimi ani fi o mo se mo ntimi o the police fan be e to mo ye na se o mo ma na kwa se o me yim na fie me ka o ba be ya abefia ba be ka etina no kwa no nya sa ba ma be di sa me ana me ka je ne se o nya aboche no ma bona na no mama ne enim ti no ye ready a police for ne be ka ne ya se atu wana mo na e dia sundu aba ani sa ye ti ye se no wo ma di aba mo wo no a ensem bidede no ikin pa ke di minim wo ho no okay mame enti so far no edi bi abepie mu a me hwehwe maso na me pese magi adie yesi committee chairman omo ne di ka ko nzu no eyi mu na mansa na boga mu ekwakwa akote what a wonderful le ba cho eno kre e ba ko pe o kan ko ni cho ti ko nya ko pon ni se wadi no krama no me ko to se committee chairman me ko to se committee chairman ana me ko ni fie nso ko hu ni se ne na ahye nam egu na eso eti wono wa kan ne wo hu di a mi mom de minim mi ko ano enna tema ne so ni asa mo ka sa mba fie me ba eso no no ma nya ko bia o mo sa ma right of wa e ma me ko me te sa wono gba gale se mi minim ko reti fo na ko hwe ana de tie o mo so ko keka mu aja me kabi bia se me tu aponcheni ko mi so na aponcheni na ka kan ko da ko ma ye ma je se le kwa ko hwe minim ye e ka se no ka ya me ya pa me tie ya me ya so me adia eni mani so se me ye no me ko pe obi a ono hwe a chi na me na sa ko fe ni pa se mo mi enko ni enko hwe honorable uda ano ko sani me honorable eti ya me ya asa na ya me ya pa o ka no anamo ka mami efa humehunu asem ye busao ye kuro na jamo eni ato aba ma ye pani awo ye se mo nka no kore eni ye busao ena apeso odo humehunu ye se committee chairman ye odu wa ha upo e betwa abrew hello mami papa efa hunhunum onka se wo ozi committee chairman me sama no primate no na me ko via so na me ko boy na wo plan o mu me se honorable ya so akwa na so amme me pese busa na me ahwe ma hwe bida honorable papa e ma de du ba bi mo pekasa dodo wasere sesi ano ukuro wo no emra ba na mo asha to wo se siasi ya nhwi nsuo no na obi kwohwe a afotwe be na mo de man ni bakro so obi kwohwe ni ya ti le ba na nanu mo boneka na die bie say ya kana so so ntia ne ama police abam na ade wo mo kora no fire service for kwa ba ha abani ya ncheche inanbufo abani ya ncheche se opesia maye nkwhwe maye feje nkwafom a wo mo akọ munim eto wo kọ hwe ni secret ayenhu honorable so ebinum anom ana no na ebinum esanom ede ye omade ofie me ba cho wo mo tin kurase ne de no ana mo sa na se kokoba se o mo kwohwe a omo ewo ho no ebede no ma survival no so ni asem no ejesi awo akasa as assembly member na mo be na tu afa ho nsuo hwehwe no
meba show se me dia me ko hunu obi a na nse na wa boys bi wo kura sesa ana omo fra me se obi si wo ba behwe wa ka shira me na me hwe ni pa na me pa show obi o tie kura no wo ko bi obeda no nsu ana me no mo kan ya no mo tie ase ana mo gyaye so mo mu ni se ni pa no tie kura se a ensu ono no sano na wo ko akofwe ni pa no nya da no nsu so ntin ko be kan ya no kura mo ye no kura na sanka mo gyaye sanka mo gyaye mo mo anya na sa ko akofwa se aba afi mo de shedum ni adan maame se nananom obi kodi saa ni babone fo se ne ko nananom na babo mo kan mo bo ne kan sika botin se e ba cho se e ka se na mo bo ni pa pro de mba chi no no so nsu eno ne de e nananom ase ye be da se ya semo ye ni assembly member na etwetwe nkomo no ya sem ko de ne ho ba be hunum so asem enfa ne ho yesi committee chairman ona kana miya no pa committee chairman obi wo ho a on se sante kasa no yesi de osua kasa no du ba bia no obo ne hwene ma me ka wa uti akaboa wo